ni ukuvuga ngo iyi nkuru igiye kumera nk'iyo muri Miss Rwanda. Iyi nkuru igiye kumera nk'iyo muri Miss Rwanda, ahantu inzovu zirwaniye ibyatsi biratesekera. Ni ukuvuga ngo ahangaha ndashaka kugira ngo muntege amatwi neza munyumve, ngo dufate ariko mudo muzadukoraho. Hari ibyo ntashobora kuvuga kuko iyi nkuru first of all hari amakuru ushaka kumenya. Uyu mukobwa uyu nguyu ari mu bafunzwe, ari muri abasivile 20. I need to know. Uyu mukobwa ari muri abasivile 20. Iyi ni kese ikomeye ariko irimo ubuhanga bwinshi, itarimo iperereza rya RIB, apana iperereza rya gisirikari papa. Ibi byajemo iperereza rya gisirikari, tugera ku muntu wari muri APR nk'umuyobozi wari waratorotse, warahunze igihugu, waratorokeye muri Canada. Yaratorotse umujene, yari yaratorokeye muri Canada, yaragiye yaravuze ati bye bye Rwanda, bye bye Rwanda bro. Abana b'amahe, urumva ese ko mudasharinga live, ni gute ngende utangire history muri abantu 220 gusa musharinge live nkeneye abantu bafatika. Abanyamakuru rero nabo bagiye ku matipe, agafata kipa akayishwanyaguza bakaba amafaranga bagaceceka, bagera kuri APR amafaranga y'abasoda. Dore abanyamakuru bagendeye mu Kigali cy'ibintu batazi, ahangaha ntabwo nibuze ko harenga ko hari ibyo ntashobora kuvugamo hano biri very sensitive. Ntashobora kuvuga no mu rukiko bateze, ntabwo nshobora kubivugaho nta nubwo njye mbizi, ariko ibi ninjya kubibabwira mwitegereze iyi foto, munyandikire nk'amazina y'uwo mudamu ngo yitwa nde. Uyu tube tubone tugaruke kuri Kawutindi yavuye muri Canada. Bro, amafaranga y'abasoda uwo ntari baba amazi y'abasoda ntawe upfa kuyanywa atayakoreye. None ejo bundi iyo ndirimbo baziririmba kuri Mucaka, mumaze kubyimba, mumaze kumera ubwanwa, mugiye kunywa ku mazi y'abasoda without doing a training, mutarakoze ikosi. Wewe waginga abantu mutakoze ikosi murashaka kunywa amazi y'abasoda, ntabwo byakunda. Rega n'umwana barakubesheje n'iki, ntawe ntuzitinya se. So ahangaha ndashaka ngo tugendane gatoya neza cyane. Reka tumaze tugaruke kuri operasiyo iyi ngiyi y'uyu mujene waramaze guhungira muri Canada. Iyi ngiyi ngiye kuyita operasiyo Rudi Nyumbani. Urumva uyu muginga bamukozeho icyo bita operasiyo Rudi Nyumbani. Abayahudi bagiye kuvana umunazi wari waramaze abantu bajya kumuvana muri Brazil papa, yarahungiye, yarahinduye identite n'ibindi pole baragenda. Buriya iperereza ryiza riragenda bagashyira nk'abacuruzi, abandi bagashaka abapasiteri n'abashehe, umuntu akemera kuba shehe. Haje umwana avuga ati ni shift, uyu muntu agomba kugaruka mu Rwanda avuye muri Canada, akabanza akaryozwa ibyo yakoze, akabanza agasobanura ibyo yakoze, akazabona kujya muri Canada nta kibazo nyuma. Urumva ugomba kuza urega uri umuntu u Rwanda rwigeze, watanze umusanzu, ugakora serivisi nziza, ngaho manuka. Urabona buhoro ubundi abantu biperereza aza nk'imbeba. Urabona ko imbeba irijya mu kirenge cy'umuntu ikajya irijya yakuvunyaganyirira akarenge gahuhaho. Nakanyumva ubundi maneko beza bakwerera ko ibintu byose biri smooth, bimeze nka juice ivanze, imbuto ziryohereye. Urumva buhoro umutipe baramuteka, aragenda ajya ku kibuga cy'indege, afata Air Canada. Aravuga ati ariko Air Canada ntabwo naba ndi proud kaza ajya gushaka Rwandair.
umujene aragenda yiyuriza indege n'i Kigali ngo pa, urumva umwana aravuga ati ubu tuvugana nkagufata nkakujyana ariko genda rwanda urakaza ati nkagufata urabona neza cyane mu nseko nziza ati rega buriya ibintu wabikoraga neza ni wowe wanjye wakwinjira mu modoka nkamaza kujya kugurira kamwe bro. Umutipe yagiye ibaze ariko muri kumva buriya abantu bazi ko intambara ari y'amasasu gusa. Uyu mutipe akigera muri Canada yabiye abantu avuga ati ndabacitse bogahambirwa sha ndabacitse singiye mu gihome ndabacitse ariko urumva yarahunze. Abandi baravuga ati pole ibi bintu bimaze igihe kirekire nimubibone nonaha bimaze igihe kirekire. Iyo foto ya Georgine ndagaruka nyishyiraho mu kanya. Georgine ibya Georgine mwe mubiretse erega na Georgine burasinda ntimutekereze ko ndimuvugeho cyane kuko kuvuga kuri Georgine byasanga nirashe mu kirenge. Uyu mujene uyu nguyu wari umuyobozi, uyu nguyu wari intuza wari ushinzwe nani umutungo wa antuza wa apana umubitsi. Georgine yari umubitsi. Uyu mugabo wari ushinzwe amafaranga ya Apple yahungiye muri Canada. Yamaze kuba baravuga ati ibingibi ntabwo nzabicika bro. Ntumbaze ukuntu yagize gutya arakatakata muri Canada.